Vježbe za vrat. Početni položaj je stojeći ili sjedeći, optimalno pred ogledalom, glava u neutralnom položaju. Iz početnog položaja savijati glavu prema dole, težiti da brada dotakne grudni koš, osjetiti zatezanje stražnje strane vrata. Prilikom pokreta izdahnuti vazduh iz pluća i zadržati poziciju 5 sekundi. Vježbu ponoviti 10 puta. Tehnički izvesti sve kao kod prethodne vježbe, sa tim da se rukama intenzivira pritisak sa stražnje strane glave prema naprijed. Poziciju zadržati 5 sekundi. Vježbu ponoviti 10 puta. Iz početnog položaja savijati glavu prema nazad, dok se ne osjeti istezanje prednje strane vrata. Prilikom ovog pokreta udahnuti vazduh. Poziciju zadržati 5 sekundi. Ponoviti vježbu 10 puta. Iz početnog položaja savijati glavu prema ramenu u jednu stranu, izolovati pokret u vratu i ne podizati rame. Težiti da se uho primakne ramenu dok se ne osjeti istezanje suprotne strane vrata. Prilikom pokreta izdahnuti vazduh iz pluća. Poziciju zadržati 5 sekundi i vježbu ponoviti na obje strane 10 puta. Tehnički opet izvesti sve kao kod prethodne vježbe, uz dodatno istezanje rukom na glavi u regiji iznad uha. Poziciju zadržati 5 sekundi i vježbu ponoviti u obje strane 10 puta. Iz početnog položaja okrenuti glavu u jednu stranu, na primjer pogled u desno. Osjetiti istezanje suprotne strane vrata. Prilikom pokreta izdahnuti vazduh iz pluća. Poziciju zadržati 5 sekundi i vježbu ponoviti u obje strane 10 puta. Tehnički opet izvesti sve kao u prethodnoj vježbi, uz dodatno istezanje odgovarajuće ruke na bradi. Poziciju zadržati 5 sekundi i ponoviti vježbu u obje strane po 10 puta. Iz početnog položaja uraditi cirkularni, odnosno kružni pokret po 5 puta u jednu i drugu stranu. Dexalgin gel. Stavite tačku na bol. Pri upotrebi pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.